bona gore ska ka khwadi khaba ma go kwa ka mogelo a mantentle mo go kana anna buiwa pele ga ke tsena mahukung a me a se mantsi a go itumela le go atla mpho e kana kanae eli phileng eli hileng botswana ili tshupo le tshupetso ya gore ha ngwaga wela a le mong wa ntlha morago re sena go bolotsa ko zutswa mogopolo wa phetogo maikutlo dikakanyo le boitshwaro ebe nna lona ba tshimo a pula le sa dula ko pe le ithulagantse le supetsa lehatsi hela ka le tsile na ka ya banna di rethe gore di ntse ja le tsonna go gore le kgwedi gape go se ke go utlwile ke amogetse ma go a mantle hela thata a ke simolla ka dillo tsa gago tsa gore ofisi e shwele ke a e bona o ba kopa maitshwarelo mo gore a utlwetse gore ka kene na ira tse kitiro tsa gagwe o mo senyeditse mme kana kgosi ya bua re ke irile yana o ra lona a re le sentse o le kopela maitshwarelo a amogetswe motsadi wa bangwe ba tle ba bue bagolo ba re pelo a motho sekgwa naga sekgwa sa phuthwa maikutlo a phuthwa le one a re simolleng temana e ntšha e senye ya melelo a kana ga go sena go tshujwana go ne go agilwe ka dithata le ditshenyegelo re tla gone mo kgotleng mo e be re ga re na ofisi e le rona re isubile yaanong ka le ipone molato le ikobile ebile le tlile le ipaakantsa gore le tle go ikoba sentle ke tla reng ke gore le itshwarela hela re tla sela re bona gore ka reng gore go baakanyetse kgosi sa bobedi o lla mme o tla o itumela gore go a tokagala o bua ka maduo a ko sekweleng eo re tla e sala morago eo ke soloeditse batswana ko maelong a mangwane ke bua le bone teng yaka le lona ke le soetsa gompienoga gore ga modimo o ratileng ka tsere motsa gape le ga o na le selaganyana le ga le senyenyanenyana ke batla gore le sentshe matshosetsi a teng kana gore ke go tswelela ke go raya gore mapalamente a beele gore ke a ntirang gore ke nne se ke batlang go nna sone le ga le go motlhou le gone gore selaga se ntshware ke go tla ka mapalamente a e leng gore ga sa ka ntirang ka ira o sele mme nna ke ba boletse gore ga nka tsere motsa ka tlola yaka go le mo pelong ya me mo maitlamo le maikelo a me le tlhaloganyo le moa ke o baakantse gore ke a go irang ngwa tse tona tse ke yang go dira ke go lebagana le thuto
ke kgwerere ya thuto wa bona ke le haya ke a itse ke batla re ke itebaganye le one mme motse wa tshimo a pula hanka ke ka o tlola ha ke re go motho mo go tla go bokete mme ke itse bokete ba teng matilelo lone ke a itse ke a go simolodisa go tla tokagala e tla re ke tsamaya go tsa lore se ikokotlego ke a go simola go tsamaya ka mabogo a le ka morago yaanong ke letsa melodi motshegare e be ke neela o tla nthathamang ka ke patiwa ke molao motheo ke yone o tla mo dirang gore a ba tsweledisa mme modimo o teng ke nanao mo maikelong a o kgosi o buile o sa kgwemathe o seesi o tlhalosa ka bodiredi bo bo tsileng kwano gore bo ga se bodiredi ba mala tsotlhe ga se bodiredi bo bonang gongwe le gongwe ke bodiredi ba paka tseno ke bodiredi ba 2036 yaanong wa nkgwetlha ke le mampudi wa 2036 wa re bo mampudinyana keba wa reng ka bone a ke re wa rile le kgosi ke tla go araba o ntheetse thata molao motheo wa Botswana o neela dithata tse di harologaneng ha ke palelwe ebile ha ke tlhoke go di dirisa ka kelotlhoko manontlhotlho ke badile ke akantse ke gakolotswe mme kana gongwe a o itse kgosi a o itse le ha ke thulametse ke tautona le ha ke lora ke tautona le ha ke le mo tshimo ya pula ke tautona yaanong thata tse ke bua yana ka gore ke batla gore o lemoge gore ga se gore diane di eta ga di ete ga di adimanwe a bone la ke tsamaya ke tswa mo lehatsing ke neela o ntlhatlhamang kana o ntshwarelelang gore a ntshwarelele ke a ngotla go na tse a ka dirang basopo ka gore ya be e se tautone ya be e le motshwarelela ga se ene nako tsotlhe tsa paka ya tautona e le mo setilong ke yone tautona le nna nako ele ke santse ke le number 2 ke ne ke ikitse gore ke mang ne ke sa gorege ne re ha mongame a seo ke mo tshwareletse ke itse gore ke mo tshwareletse yaanong maboipelego na go dira mang Mphapo Kgano o simolotseng go berekela puso e maabanela ha ke simolola ke tsena mo polotiking 2009 ke a go bua le bagolwane ba gagwe nna ke a bua le bagolwane ba gagwe go raya pape re mo neele se se mo tshwanetse a lutlwa gore ka re ke a go bua le bagolwane ba gagwe e ke a go rera ra utlwana ene mme wa boipelego mogokgo ebile o le modulasetilo wa vet village extension team e nkileng ka e bereka ke berekela ko dikgaolong
ka bonana ba me me Dikabelo ke tshabile o simolotseng go bereka tiro e ya borutabana ka ngwaga 1991 33 years ago o simolotse go bereka ngwaga di le 4 pele ga ke tšhaisa mo dilapusong ka Mpuri Bogodi ka ke tlogetse go dira puso ka 1995 ke di mo dira puso le ene hela ka mabipelego nna ka sebedi ke a go bua le bagolwane ba gagwe gore ba mo neele se se mo tshwanetseng le le ntho gore ke la ntlha ke ira yana ha se le ke nna tautona mme mo go iragetseng mo Timapula mo is exceptional ha se gore ke di utlwa hano gompieno ke badile ka gore tse go iragalang ke boleletswe ke butse dipotso ke kgotsogetse go se gore ke nna ke tseye morero yaanong ke go bua e be ke laela gore Dikabelo ke tshabile a hetoge a change dipaka ya ka le monna we me go dira ma mphapo kano ya no molao motheo kana o bolela gore ka maemo a me ka sejatlhapi ke mo go teng ke Commander-in-Chief of the Armed Forces of Botswana ke nna tsoso e releng Kgoga Masigo wa botlhe ba e leng gore ba bereka ka tlasa ditaelo mo Botswana o simola ka sesola sa Botswana ke nna commander a bone mapodisi a Botswana ba dikgolegelo le botlhe ba e leng gore ba bereka in the security sector maemo ao le go nalo be go mpha dithata tse e leng gore ke tsa ditaelo ala utlwana ke tsa ditaelo ke tla ntsha taelo gompieno kwa se Commander-in-Chief le ka nna la leba di-watch tsa lona gore ke na komang ebile go la bokae ga o na le seipone o ka ntsha seipone wa iteba ga o sa seipone o ka tshuba cellphone ga e le gore ke sutlhwanyena wa e tobetsa ga go retololanyana gore e retologela camera e lebe wena o tlo o itebe mo cellphone ya gago o ipaakanye ka gore ke tla entsha taelo e amang Sergeant Stephen Pule o simolotseng tiro 34 years ago on this day 15th of August 1990 na theogela birthday ya mmereko Pule o go tlo machakwano monna te go saluta Commander-in-Chief morning it is Pule so ka thata tse ke nang le tsone mola motheong ya go etela tsotlhe tsa solo tsa Botswana tsa itshireletso go tswa ka ene nako e gompieno e
26 minutes after 10. Ke go tlhatlosa maemo. Go tswa mo maemong a bosagente o nna sub-inspector. Thank you. Carry on. Mega dikgang o boletse go dikele di tla elela. Yaanong go rehatsa gore batho ba se ka ba akanya gore ke mmusi wa mokgokgontsi o laolang hela. Nnyaa, boss tsa go ke buile le bone. Ke buile le commissionera ke kgang e re e heditseng. The young man has done very well. He is a Vision 2036 compliant cop, modern cop. Re go akgola go menagane. Sello se sengwe sa go kgosi ke setse ke sa arabile gore ke tla senka letsatsi go no eletsa gore ke tle kwano ke tle go buisa phetogo ya kgotla. Mme ta ke tsene mahukung a me a seng mantsi a gompieno tota ga nnedio di le motlhong lotlhe ba tshimo ga pulang ke le neela dietsele lotlhe le senyeditswe hela ke gore go se na bolela e le ka boammaaruri gore ne le na le molatonyana o mongwe ke ona ne wa dupisetsa ko tlase le ga le ka re itshwarelelane e tla ra ke tla puthego ya kgotlang ta bona gore nka tla ke se etselenyana sengwe mme ke a la kgola ka gore le supile gore lona le puso le maitlamo le tsamaiso mananeo a puso le tsamaya ka mawelana le tsamaya ka mawelana re na le lenaneo le leng gore le tsepane la community development go tlhabolola batho le tlaleletswa ke mananeo a mangwe a mmoki e na a bua ka one a pina e ne e bua ka one ga go bua ka temo le tlotlo kana ka thuo le tlotlo le le leng gore le letetse motshela kgabo gore ro kgabaganye la magokaganyane le tlotlo ke yone community development ka gore lenaneo lengwe le re le ntshang le mekgwa e leng gore le botswa ka one le diragadiwa ka one mekgwa ya kagiso ya morero ya go utlwana ya go tshwaraganela kgetsi ya tsie ya go intsha so na naso a ke kitso a ke ledi a ke thoto o thuso mongwe o se nago ya ka ne le bona bana ba banne ba sutso bana le wa mme banne ba ntsha ga bone ga kitso bokgoni ba goaga ba sa lope sepe moao ke one o ka re gorosang ko maikelong le maitlamo a rona 2036 ke a la kgola motswatshimo a pula kore ga ke tsaya dikakanyo tsa tshimo a pula dikakanyo maitlamo a lona megopolo a lona maikutlo a lona a mo seporong le tlhamaletse le ntse bokwetse le khwaere a lona ya lakasela
ke la kgola lobo la lona le ene ke la ntlha ke o isa puta go a kgotla e na le mogopolo le dikago tse di tsamayang le mo re go buang gompieko ga go kgokologa mo kgokolosa ke gore sa le bone le gaise ba le bantsi ga bana mekgokolosa e mo kgoteng mo lobong la lona la pumpunyega le tshwanna gore la tumele le tshwanna gore la tumele gore ha ile gore a tlhaloganye mananeo le tle go a tlhalosediwa ha ile gore ha ba le thuse ka botswa pelo re senke ba tshwana le bopuleyana le mogokgo le mawipelego e ne ba bangwe gore e retla gape re itlhele gore molemisi o tshwana le ena mooki o tshwana le ena re sena go e baakanya tleliniki ke re no bua kana kgosi o tla mokgokoloso ke la kgola gore le mananeo a gore re tlhabolle le dikitso bokgoni ba tsa ipelegeng re shwahatse go nne le bokgoni ba tologe Botswana ke gone ya ka tswa mo seretseng luba ke le raperile mme luba go itepatekana le lone ga kwa itlhoboga wa ikatela mo lebitleng gore go luba lona le batho ba le thula hela ene go a thulega yaanong ke itumela gore le tsamana le moawane le tsamana le mmewa le maikaelo maitlamo a puso e ke eteletseng pele ga o bane le mathotho a modimo ana a sa bua gore o itumetsang o itumela ka gore ke tauto o na le teng ene na le teng hela ga se gore ke ena a ireng diotse ke puso e irang diotse wa bua ra mo utlwa mme lona a le bone lona le batho ba botlhokwa mo go maswe ke itumeletse gape gore le godisa bana ba lona sentle thata le bone ngwana a sekwele a ira mo go harologanang gore ga go ta re change go twa dikgang di nna yana go dikgang go supa di gongwe le gongwe le mo ga eno mo tshimo a pula di teng babadi ba teng ba tlhama dilo le mokgwa e leng gore o ka dilo ka gone a re change mindset change ke yone ngwana sekwele ya go ira ya mo tshimo a pula go sena bua gore maranyane ga isa gore kgosi maranyane a tle go tla sentle mo goteng ebile gongwe ka re isiretse go dikoga matwana e be ke leditse ke kgona go araba gore a goroga ka la bokae e se ka la lebala gape gore ke letse ka maranyane ga ke ko founung e ne e tsengwa ledieng ke letse ka maranyane go raya gore a gaufi a o bona kgona go letsa o phuthulogile mone mme re batla ke itse rrae a smartboards but a free high speed internet ke manane ona mopompunyego a puso ya me a so ra o lehela na seo ana seo ha ke itse ke no se robata po a we go try no se batle por nya ha ke re kana khosi ha o re ke a ke re le kwena o sentseng me a so yana o sentseng a ke o no rama morai yana ha ke ro batla po ka re ke mang
thank you yana o rile ha o e batle na po e tata kgosi tota ebile e ke tlo tshwana ke bramane e tshwana le sutu ya go e kwebo ga ke itse gore a re le re le tla emogela kana re tle ka yone ga re ta phuthegong ya kgotla ra hey o re tsena mo sepitlaganyane ka gore gore a re itlhaganele phuthego ya kgotla ka gore bramane yone ya bopa ko sakeng e teng kana ke ra tshimega ya sere ga ke a utlwa bua ka phoko ya a re batla phoko mme a ke a utlwa kgosi ya bua ka phelelo ra mme wa bua ka mokoko o batla wa koko ka ntse wa pidipidi wa koko thank you a wa bua ka kolobe wa e batla tse pedi ra tse tiang tse ditshweu bong di sa sikane akere tla go tswa dira thata ga ke a utlwa bua ka ditlhapi ke ne ke go check-a kgosi a le utlwa gore a reng a re ga di batle ga itse gore o ka di isa kae go raya gore kana o bona ke bua yana a se gore ke aela gore ke tsholole dilo yana ke go tlhola tlhaloganyo le gore o nwetse mo 2036 le mananeo a mopomponyego tlhapi betso ke a go dilere le kgosi a sa di bate e tla re a di sena go tsenagana ka o tla ba itse ka tsone o tla di patla gore di kgona go nna hela gone gana di ate le ditše di etla ya go tla le ditlhatswana yana o tla di godisa di bja botsetsi di a ilego ga tse lobaka gore di gole ke batla go la kgolela moao wa go bereka mmogo team ile a balola kgante le team mo parlamento a ona a bua maboipelego mogokgo le lepodisi a ba sampale gore ke part of the team but nna se ke se buang ke gore ha le motse puso e le neile bodiredi bone babusi ba le ka buang le bone la le godisane ka gore bodiredi bo ira jang le tlhokang ke bontlhabongwe ba team ke eletsa gore ke tseye motse ona ke o pe ko batse mo marumo mo mankaleng ke
ke a tolosa se e leng gore la se ira se sentlenyane se e leng gore ra se lebogisa le tshwareng hela jalo go a bonela gore the structures tse e leng gore di rulaganya motse village extension team ya tshela e nonogile ga se gantsi o ka itlhela le gore the institutions tsa motse di nogile ya ka nogile mo tshimo ya pula ke a la kgola baagi le bantsha dithoto ba go aga matlo e seng 8 ya 9 ka gore gate fang ke kokorona le ena a latlhela o gonega e le moagisane kante lesika ngwana a lona moao wa go dira mmogo ona o batla gore o rotloediwe o kgotlediwe botswana otlhe ga re ka ira lotlhe 2036 o hela ra rotloetsa go tlotlomatsa le go ba go pele tse dintle tse di molemo re di akgola ra digela go tlase go godisa dilelo dingorego kgaogano kilano le go bitsana maina popagano ke so se botlhokwa gore tere go kotse pharologanyo ga re ba banang le ba senang ha o bona ke bua ka mananeo yana a puso ke a go a retolla yana gore a ne le sena one a ditlhapi la bonne gone ha gore e tlele lona ka malwapa ka lelwapa mo maneneong a leng teng le kgone gore ha le sena go bona gore go mo go a bereka mo le go a ikopela na puso a me a tolose sa tla ya e letetse lona gore le eme helana le dikologolo ke mausausa a dilo mamphemphe le thiba ka one ya ha gona mehiko ano mo Botswana mehiko ke mamphemphe a mananeo lona go ra gore le ne le ketlolela miss kala diega ha le diega o ta itlhala o isilwe ke tema ba ta go sia ka tema gore re mananeo a ntshitswe a boloditswe a tlhalositswe a ba katswa go kapega a tsewa a diriswa go dirisega a nna le maduo ke gone mo go ka hetolang seemo sa itshwelelo sa lehatshe leno ha nna ke bua gore ra go hetla mebereko ke ne ke ra lona le hetla nna ke eteletse puso ke le neela mausausa a mananeo gore le go a berekisa le iphire le hire ba bangwe e le tsa gago o di taolela o di dirisetsa o ikokotleletsa o itlhabolola e seng puso e tsana lwapa le lwapana ka gore mo e tla ne ke diritswanyane tse dinonyane di emetse gore di a tlhamela di jisiwe ga gona kgolo ha o ira motho jalo o rotloetsang botshwakga o timola boipelego mme moao le o beileng gompieno o montlenyana gore le ikatisitse le kwenne le tutetse gore maemo mananeo hatla la re ta la godise le tshwanno gone yaanong ke tla kopa molaodi le ba khansele batho ke ba thoka lona hela nna ke le gotlhe gogang bo monna lona ha o bona motho a le ko sepodising a kgona go aga matlo
ba ba tshwantseng go irana tota ba iretso bone ba ile go le kae a go ma bona motho ile gore ke o khalemang le nyatso o tlhomisang gore go kagiso e le tiro ya gagwe mme a ba e dira e wetsa ba tsere motsega go ira le tse dingwe tsa bangwe o tshwanetse go ipotsa gore ba kae ba dirile go le kae ga se gore ke a ba kgala ke a ba rotloetsa ke raya gore le lona ba eteledipele ba bone ba gakololeng gore ba eme ka dinao ba intshe maswe dinaleng ba ipipe le lona le ipipe le bagolwane ba bone ka gore ke bua lona le se bagolwane ba mapodisi mme mapodisi ke a le potile ka kwa le bo monna lona ga go akgamatsa gore sepodisi se Botswana is the best in Africa ke berile ka re ke batla gore ba lebale ka gona ba ikgantsa ba re the best in Africa. I want them to compete with the world. Go le polisi le tsamaya le bona gore wa le ke le polisi le phatisitse le bone le polishitse mo sa tlogong uniform le kana sentle le mo seemong sa gore ga o ka morare hak a taboga a tsirimotsege mmele o agegile o bopegile o bopegetse go neelwa ditaelo mmele wa amogela ditaelo o dire e seng o tla botsang gore le bogo le ga kae le oto le kae mpa ya ga kae. I want you to be the best in the world. Haligai Rajalo, peace, safety, security. Yaho gets there. Can you go random over? I just went in and out. Ilego na musupi hata utona ikanisiyo. Ile busiyo. Rogoro mo gae mo after midnight. Mise se non tapelo. Mo di strateng tsa Kigali ke motse mogolo wa Rwanda. Busiyo after 10 p.m. o bona bana makgarebe bomme basadi bagolo bana bagolo mo le mwa tsamahela freely busigo o tswile dipone o ka skwa bona pampitshana o ka skwa bona ope a roba molao le ha go sna ope mo lebeletseng a kgwetsa a o tsamaya ka sethuthuyane a ka ba esekele kana ka dinao o ka skwa bona ope a tshosetse o mongwe kana go manwa o ka skwa bona matlo a le ditshipi tse tshwanang letse hadiyo peace safety security ya gile mo bathong ba teng ha ke tsele ope se seng sami na raga matlo a ke sekwele a ke ntlo a lwapa a keng o ira ke te tronko ke dintela ditshipi ho gore kgantele ga o ka re wa petsega gongwe mollo ka pile ko ka moring ele wa go bola ke tsone tshipi tse tsago meaning e le tlhoko le dula la itshireletso. So every one of us, since we run the police, let's have para. As we like we police ene, how many more guy police? Make it belala hore. Mwao, ota simula, le mokho, ota simula, mo tsimo ya pula. Ki ba tore ke le bo gebe ke a khole makgota a harloganeng a se mo pusong ya ka makgota di tšhaba-tšhaba le makgota mangwe a leng gore a agilwe ya tswa mo pusong ya ka bo CITF gore ba tshwareganetse tiro ena le ba lephata
le ra utlwetsa le teletseng pele go aga batho go aga motho go aga metse go aga tšhaba le go rutuntsha gore ba itshetse go tsamayana le melao le tsamaiso tse re hitisang ko parlamenteng tse tshwana tsa National Social Protection Framework e re dirile ka gore re dirile mo go teng destitute housing ka yona mme madi a yone ga nke a lekana a tswa mo pusong yana go anametsa ga bona batho ba tolosa yana ba ga matlo yana ka gore 9 o irileng ona o hukuritse bokete bo puso ka bo tshwereng le nosi ke o parli ko pele diatla ke batla gore ke wetse ka gore e se ka lebala gore ha ke re mananeo a motlele ha ke buela ka bothole tlotlo le bo chema-chema go na le ya constituency development fund community projects tse ntse di aga tse nne mo parlamente le ba bangwe ba buisang ka tsone gompieko di a go aga di tsela ebile ke bone le simolotse gone ha ya interlocking paving bricks re ile yalo ka gore e thapa batho go gaisa mananeo a mangwe a na dirwa ka madi one ao ha madi a oketsega ra go a oketsa ka gore tsela mo metseng ya rona yotlhe mo Botswana di saletse ko morago go tana go okediwa hela ya ka le wena o ka simolola ka 1 room o bo tsenya ya bobedi o na go laya o ka simolola ona le tlhako di lengwe hela ka moso o reketse pedi o ka simolola ka pudi lengwe hela kana poe lengwe hela e be nna diata botshelo bo ntse jalo go na letse mo ne go biwa anya le buma mo gompieko go hetotsweng go biwa Petro-Kumo wealth creation go ra gore motho a tsene mo moeng wa 2036 gore sengwe le sengwe se o simolang o se simolela le ha ipile se ka tswa se le senyenyane yang kana se nyatsega yang o ipolelle mo pilo le mo wa gore wena o heta Kumo o tla ga malkhantele o phunyeletse o bo bidwa mofumi ka go ipopa mogopolo ke lebagela gore malapo ne bua ka ona le tshwenye ona o mo tseleng ya gore o ikatumetse o tlo ba akanyesege mme sa bohelo motse o wa tsima a pula o le mo kgaolong ya Serweng o supile ha borela puso ba tlhwatlhwa ba se jalo sa segompieno bo le gone mo ba tla go akgola ba dira puso ba bangwe ba kgaolo e ka gore boraro bona ne bo ka se ba itira bo le nosi le ne le bona go re bone le ba etele dipele ha ba leng teng tshwaranang yalo emana nokeng jalo ipeleng jalo gape a ke batla o pe a huhega gore nya ba go ba go bona se go teng se ba tshwanetse a kere ke di sama go a kgosi kana ha ba bona se ba se tshwanetseng photla ya go ke yone yo le yone bona go ha ke go bua ka leina photla e dule e kabe le yena ha o tswang teng photla ya tsena ke one magokaganyane yao ke one tlhomagano ya mananeo opportunities go a kgokologa go ira yana go le gola mogokolo se ke batla le tlhaloganyeng Batswana mogokolo se ke le go le tona la bua
monato wa teng ke itumela gore le bue ga yana mo pakeng ya me ya ga mokgweetsi Masisi le Tautona ka gore le ene le tsile ile ha kgokologa a ba bulela batswana diphatla a ba re bula dipelo gore go simolla go betla le go katisa boletsile ba ka moso mongwe a bone o ka nna tsone gold medal in Los Angeles 2028 tla be di kgwedinyana ke sena go tšhaisa nka itumelang ga le ka mphampho e ntseng yalo wa ke tsamaya gold medal di le mmalwanyana le yone gold medal ya go tsaya dinepe tota so re e ka pala ba bega dikgang ka na le la go tlega re tla be re lebeletse gore la go bega yang mo a go tle go le consistent with mindset change kante la go kwala hela ga malatsi otlhe la go tsaya dinepe ya ga malatsi otlhe la go ntsha pego ya malatsi otlhe kante ya lona tla be le tšhentšhile go mogolo go tuma go a ipatlela le maemo a ipatlela batho betso ke eletsa gore ke wetse ka gore ke le gwetlhe gore tswelele ka go tshwaraganela go rotloetsana go hetola dikakanyo tsa rona maikutlo a rona le boitshwaro jwa rona mme ke rualetse batswana gore gompieno ke bone ka matlho thaka tsa metsoopedi mo tshimo ya pula tsentse ke di lopa dikakanyo di hetogile maikutlo a hetogile boitshwaro bo hetogile ka gore go na le thata mo go kopaneng megopolong ye ya ka lentse le kitlane ya ka ngata le le bana ba motho ka maoko a mabedi ao ke a losa ebile ke bolotsa gore matlo a la agetseng banka lona ra bule e be re ba neele semmuso ka yone tloko ye le go go tsile ama go kwanelo ke pula